Dobar dan, danas pričamo o Balkanskim ratovima koji su vođeni 1912. i 1913. Na početku malo podsjećanje na prilike u međunarodnim odnosima s kraja 19. početka 20. veka, kada su se velike sile svrstale u dva vojna bloka, centralne sile koje su činile Austro-Ugarska, Nemačka i Italija i sa druge strane blok Antante koji su činile Velika Britanija, Francuska i Rusija. U međunarodne odnose u ovom periodu bitno su diktirale prilike u Osmanskom carstvu, koje nazvano bolesnik na Bosforu praktično broji svoje poslednje dane i kao negde treći činilac međunarodnih odnosa jesu balkanski narodi. Na Berlinskom kongresu Srbija, Crna Gora i Rumunija su dobile nezavisnost, nešto kasnije se za tu nezavisnost izborila i Bugarska, međutim nisu svi. Naravno, među prvim državama na Balkanu koje su dobili nezavisnost jeste Grčka još 1830. godine. Dakle, sve one posle sticanja nezavisnosti praktično imali su iznad svojih granica svoje sunarodnike koje su želeli da uključe u sopstvenu teritoriju, odnosno sopstvenu državu. Vođena su dva Balkanska rata. Prvi Balkanski rat od 8. oktobra 1912. do 30. maja 1913. i on je po karakteru bio oslobodilački. Uzrok Prvog Balkanskog rata jeste želje balkanskih naroda da se oslobode turske vlasti. Drugi Balkanski rat vođen je od 29. juna do 29. avgusta 1913. godine i po karakteru je bio osvajački. Uzrok ovog drugog Balkanskog rata je sukob oko podela teritorija. Ovde imamo prikaz političke podele država na Balkanskom poluostrvu, kako je to bilo odlučeno San Stefanskim mirom, kada je Rusija praktično insistirala da se stvori Velika Bugarska preko koja bi kontrolisala i uticala na prilike na Balkanu. I konačno kako je izgledao Balkansko poluostrvo posle Berlinskog kongresa. Nećemo se na tome dugo zadržavati. Balkanski savez stvoren je 1912. godine. Sklopljen je na osnovu međusobnih ugovora između Srbije, Crne Gore, Bugarske i Grčke. Za Srbiju je naročito bila važna odredbe ugovora sa Bugarskom, koje su sadržale, dakle, tačke o vojnoj saradnji, gde je bilo predviđeno da će Bugarska poslati pomoć ukoliko Austro-Ugarska napadne Srbiju, od koje se negde najviše očekivalo i strahovalo da će se uključiti ovaj sukob i da se o eventualnim nesuglasnicama oko podele teritorije današnje Makedonije nakon oslobađanja od Turaka dogovore nakon rata, a da eventualan spor oko granica se reši uz posredovanje Rusije. Velike sile su na stvaranje Balkanskog saveza gledale tako što su formalno bile neutralne, a faktički Rusija je podržavala Balkanski savez i tu negde videla priliku da utiče na politička dešavanja, a Austro-Ugarska je bila protiv jer je to bio odličan put da balkanske zemlje, među kojima pre svega Srbija, ojačaju i postanu ozbiljna pretnja austro-ugarskim namerama da se šire ka jugu i jugoistoku.
Ovde vidimo teritorijalne pretenzije Srbije, Bugarske i Grčke u Makedoniji u periodu od 1878. do 1913. godine. Vidimo da su se namere, odnosno želje Srbije menjale iz godine u godinu, da bi konačni ugovor sa Bugarskom 1912. predstavljao kompromisno rešenje i prilike ovaj prostor obuhvatio. Što se tiče Prvog Balkanskog rata, počelo je neko predomišljanje, da tako kažemo, i oklevanje i balkanskih zemalja i čekalo se na reakciju Austro-Ugarske i Rusije i negde to kolebanje prekinula je Crna Gora, koja je 8. oktobra 1912. objavila Turskoj rat i na taj način ova objava se uzima kao povod Prvog Balkanskog rata. Ostale saveznice, dakle Srbija, Bugarska i Crna Gora, su rat Turskoj objavile 18. oktobra 1912. Što se tiče ratnih operacija, srpska vojska je ostvarila dve značajne pobede kod Kumanova, oktobar 1912. I druga značajna pobeda je kod Bitolja, novembra 1912. Ona je nastavila da napreduje u pravcu Jadranskog mora. Za to vreme Grci su imali takođe uspeha u ratu protiv Turske, uspeli su da oslobode Solunu i Južnu Makedoniju. Što se tiče bugarske vojske, ona je posle početnih uspeha negde počela da stagnira prilikom opsade Jedrena, pa je srpska vojska po odredbama ugovora o vojnoj saradnji koji je sklopljen u jesen 1912. poslala odred srpske vojske pod komandom Stepe Stepanovića da pomogne Bugarskoj prilikom opsade Jedrena. Drugi deo srpske vojske pomagao je Crnoj Gori prilikom opsade Skadra i aprila meseca 1913. Skadar su uspele srpsko-crnogorske trupe da osvoje. Što se tiče delovanja, odnosno ratovanja Srbije i Crne Gore u Prvom Balkanskom ratu od oktobra 1912. do maja 1913. predstavljeno na karti izgleda tako. Znači ovo je Srbija, granice Srbije iz 1912. Dakle, pravci kretanja srpske vojske, dakle u pravcu Crne Gore, Crna Gora prema Srbiji, prema Jadranu, tačnije prema Draču, Skadru pa dalje Draču. To su dakle predstavljene i najvažnije bitke kod Kumanova i kod Bitolja. Ovde vidimo scenu iz Balkanskog rata i srpsko vojničko groblje u Bitolju. Londonski mir sklopljen je 30. maja 1913. i ovim mirovnim ugovorom je okončan Prvi Balkanski rat. Iako su na početku ovog ratnog sukoba velike sile proglasile formalnu neutralnost, kada su videli da balkanske sile imaju značajnu prednost na bojnom polju u odnosu na Tursku, odlučile su da se ipak umešaju. Glavnu reč u pregovorima u Londonu imaju svakako velike sile. Osmansko carstvo je na osnovu ovog ugovora izgubilo značajne teritorije. Srpska i crnogorska vojska su morale da se povuku sa obale Jadranskog mora i napuste tek osvojeni Skadar. Albanija je dobila nezavisnost, dakle na šta je naročito uticala Austro-Ugarska i Albanija praktično postaje država preko koje će Austro-Ugarska kontrolisati prilike na Balkanu. Novopazarski sandžak je podeljen između Srbije i Crne Gore
Na taj način su one dobile zajedničku granicu, međutim nije rešeno pitanje podele teritorije Makedonije, što će se ispostaviti kao dakle, što će se ispostaviti kao povod da zapravo uzrok, izvinjavam se, da dođe do drugog Balkanskog rata, koji je vođen od 30. juna do 10. avgusta 1913. godine. Dakle, kao što sam rekla, uzrok je problem oko podele teritorije Makedonije. Drugi Balkanski rat vodile su Srbija, Crna Gora, Grčka, Rumunija i Osmansko carstvo protiv Bugarske. Rumunija i Osmansko carstvo su, za razliku od prvog Balkanskog saveza, države koje su se uključile u ovaj rat protiv Bugarske, ne bi li ostvarile teritorijalno proširenje na račun Bugarske. Povod drugog Balkanskog rata je da je Bugarska bez objave rata napala srpsku vojsku na Bregalnici i Grčku na Nigriti krajem juna 1913. Bitka na Bregalnici vođena je 29. juna do 9. jula 1913. I gde je Bugarska doživala težak poraz. I Grčka i Turska su imale značajnih uspeha u ratu protiv Bugarske tokom ovog drugog Balkanskog rata. Scene i fotografije koje svedoče o bitci na Bregalnici juna 1913. Drugi Balkanski rat okončan je sklapanjem mirovnog ugovora u Bukureštu 10. avgusta 1913. kojim su utvrđene granice na Balkanu. Proširenje teritorije dobile su Srbija, koja je proširena na Vardarsku Makedoniju, Kosovo, deo Makedonije i Rašku oblast. Crna Gora je dobila deo Metohije i deo Raške oblasti. Time su Srbija i Crna Gora uspostavile zajedničku granicu. Grčka je dobila prostor Egejske Makedonije, Epir, Halkidiki, Solun i deo Trakije, a Bugarska Pirensku Makedoniju. Dakle, Balkan posle Balkanskih ratova, Rumunija je dobila teritorije u Dobrudži, a izvesna teritorijalna proširenja dobila je i Turska. Sa ove desne strane vidimo kartu Srbije. Ova tamna roze boja predstavlja Srbiju pre Berlinskog kongresa. Ovde prostor, dakle neke malo svetlije nijanse ove boje, jeste teritorijalno proširenje Srbije koje je dobila i priznati su i na Berlinskom kongresu, to su Niški, Pirotski, Vranjski i Toplički okrug, a najsvetlija nijansa ove boje je zapravo teritorijalno proširenje posle Balkanskih ratova. Dakle, vidimo da je praktično teritorija Srbije maltene udvostručena, što je veliki uspeh i zbog toga Srbija postaje trn u oku Austro-Ugarskoj, koja shvata da je Srbija velika prepreka njenim namerama da širi svoje teritorije ka jugu i jugoistoku. General Radomir Putnik je za zasluge u Prvom Balkanskom ratu unapređen u čin vojvode i on je prvi vojskovođa koji je ovenčan ovom značajnom i veoma uglednom činom zapravo. Posledice i značaj Balkanskih ratova svakako oslobađanje većeg dela Balkana od viševekovne turske vlasti kao jedan od najvećih i najznačajnijih ciljeva sa kojim se krenulo u Balkanske ratove je ostvaren. Teritorijalno proširenje balkanskih država kao direktna posledica ratnih osvajanja. Naravno, veliki broj stradalih ljudskih žrtava odneli su Balkanski ratovi.
Srbija je znatno ojačala i čvrsto rešila da istraje u ostvarivanju ideje nacionalnog ujedinjenja i naravno Balkanski ratovi su uvertira u Prvi svetski rat. Toliko